Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Pampanga, Pampanga. Doon na po ng Biyernes, pero achieve mo rin kaya kayong programang Nano Pata. Nano po ang gagawan yung kasalukuyan. Mamangan kayo po, magpainaman na iba't na hongmengan. Ako, ini pa, siyempre, Nano Pata, makipagkwento ko pa mo po kayo. Kabang maugto kayo, o magpainawa, King Bale, o King Opisina. Pasensya na ko po, may concert ko po na bengi. Kaya beke po'y Sara Geronimo, ang po pa'y Bamboo. So, pasensya na po, pero hopefully, next week, masalese na pong pasibayo. Yung boses ko, bala matabi, sana yung magbakasyon. Kaya makanya niya po, may paayos siya. Pero ngayon po, live tamo po. Yung kakatamang free-to-air TV channel at CLTV 36. Kaya kakatamang official Facebook page at CLTV 36 Official. Ang po kaya kakatamang YouTube channel at CLTV 36 Official mo naman. Nano Pata, ibiya ko po kaya kayo, ining balitang mga palyari, kaya tilabot Kapampangan. Nano Pata, inga manong siswan, ang po yung kulturang Kapampangan, ing kaya katamang gambulan, ang pong pagmasabalan. Then God is Friday, adon na po ng Biyernes ngani, 27 na po ng Oktubre. Makiabi ko po kayong kwentuhan, magpa-shoutout kayo po at mag-comment na po. Birthday yaman yan, kasal, debut, o kaya bisa kayong mamin kayong krasyo na krasye. At huwag yung sabyan, kami na mo pong dumake para abalo na po nitang krasyo. Pero ngayon nga doon nga iti, ninoreng kaya katamong bida, ninoreng birthday celebrants tamo. Happy birthday po kan Tita Emmy Dimal. Tita Emmy, sana po masayaying birthday yung nga do together with your family. Wishing you good health and dakal-dakal pa pong blessings, Tita Emmy. And may you have more birthdays to come. Happy birthday, Tita Emmy Dimal. Happy birthday, Tita Doti. Mary Dorothy Fuentes Lacson. Tita Doti, ang wish ko rin po sa inyo ay good health, maraming blessings, and syempre, sana'y maging masaya ang inyong celebration kasama ng inyong buong pamilya. Sina Tito Bong, sina Yoyo, sina Ate Mai, and the rest of the kids and your apo. Happy birthday, Tita Doti Lacson.
Ay ni, dati mi apong kayabe kay CLTV birthday celebrant ay ni. Ngayon po, yata liwang bansa o magobraya para king liwang bansa. Happy birthday, Kat Kasuga. Baluye po yung pong favorite dance na pong Kat Kasuga itang kangkay. Ray sa me, itang charap, magcha-cha. Nane, Kat, nung magtawo ka, mo kaya kakalingwan, kukumbiran, ikaming kakaluguran mo kaya ni CLTV. Sana ganaganang regalong puri mo, akwa mo ngening adoning kaya kakebaitan. Again, happy birthday, Katrina Kasuga. Birthday na mo naman po ni dating ming OJT kay maluwat na pong panahon. Happy birthday, Celine Ray Kagiwigan, and wishing you success in life. Gana sanang pangarap mo, akwa mo, and wishing you good health, kang pamilya. Happy birthday, Celine Ray Kawigan. Dinong next birthday atin pa? Ay, ni. Happy birthday, Jamie Santos. Congratulations kang graduation mo. Balo ko man yaman yung tao mo ngayon yung birthday mo. Sana yung mo kalingwan na paralan. Excuse me po. Talagang matindi pa nga pawos. Enjoy your day. Happy birthday, Jamie Santos. Birthday na po ning kanakong kapatid. Again. Minom na pambagya. Yan, birthday na po ning kapatid ko. Mario Simbulan Jr. Rio Simbulan, happy birthday kaya ka. Bukas pa yung birthday mo. And siyempre, Sabado ya in advance ko ne. Sana taglos-taglos yung pamanyaw mo kayong pamilya. And sana, gana-gana ang buri mong agawa mo, siyempre, birthday mo. And siyempre, dapat maglibre ka. Dapat magtao ka kasi supervisor na ka, kang obra. Wishing you good health, kapatid, and dakal pang blessings. Happy birthday, Rio Simbulan. Birthday na naman pong nurse, Charmaine Pantiao. Nurse Charmaine, sana dakal ka pa, nurse. Ne? And nung magluto ka, padalan mo kami hanggang pansit mo ang Pong Shanghai. Happy birthday, Nurse Charmaine Pantiao. Pota po ating kayong buring share o i-comment kung kikatamang question of the week. Taniwarin kikatamang question of the week. Nano mo yung paidanan mo kayong kandidato at kikang iboto? Pota ating kayong hugot, buring sabyan. Ne, i-comment yun baluda kayo. Malapit na yung halalan. Ken na pong Lunis iyan. So, pag-comment na kayo po kung na po yung kayong kapanamdaman kayong katamong question of the week. I-send dyan po kayong katamong Facebook page at basan tayo po ba yung mayaring katamong programa. Samantala, ating ko pong announcement, agatan na kayo po ng Coalesce and Productions, king karelang Decibel Fest 2023, Fiends and Family Tour, king October 28, bukas na po yan, nandun na po ni Sabado, king Ladybug Gastro Pub along Friendship Highway, Angeles, Pampanga. Kaya po ka rin mag-perform ding fast pitch, Imbuno Kudos, at Feld na Mighty. For tickets, 450 pesos po yung price karang early birds at 500 pesos naman po for gate price. Bibukulat naman po yung gate at 5 p.m. at mag-start naman po yung show at 6 p.m. And na kayo po pa itauli at makijamming na kayo po bukas saldo na po ning Sabado. O ini na po rin balitang balen, balita kaya tilabwad Kapampangan. Makasadya na yung Media Action Center ng Police Regional Office 3 o PRO 3 para king barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang marapat ngening October 30 aldoning Lunes 2023. Ini kaning magsilbing tanggapan para karayng miyaliwang impormasyon tungkol king halalan.
Kaya biya ka rin focal person sa ning pasilidad, rin niyaliwang deputized agency, kalupa na ng Department of Education, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, at mapilang Representative Ibat King Commission on Elections. Makapwesto ng Media Action Center kay national pong regional headquarters ng Philippine National Police. Samantala, minyawad do kanong special permit king Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ding pamuntok na ning Mabalacat City Bus Terminal bang miragdagan na ring magbiyahing bus nganing long weekend. Asahan kasi na miras laking hanggang adwang dalan alibong pasahero sa Aldodo reng nga dumalan at gumamit keng karelang terminal. Pamalita ya puy Paulo. Transit. Ene kanu makapagboto king barangay elections kay October 30 Iboy at Lazaro. Webis October 26 anyang disane ning CLTV 36 News keng Mabalacat City Bus Terminal imang boyet ang magbiyay papunta king La Union nung no ka rin lang makakutkut deng kayang pengari. Di po ako makaboto kasi doon ako nakarehistro sa sa Mindoro. Paano? Mas importante yung puntod ng nanay-tatay ko kaysa yung alanganin po kasi yung eleksyon. Huling mitutukiya yung eleksyon ng Pondown, dakal ka rin kalupa ng Mangboyet ang biyaliwaing lugal na ning pamanyulo at pamagboto. Reng manimbangan nung no ka rin kanu magbiyahe ngening long weekend. Agpang ka rin mamuntukan kay Mabalacat Bus Terminal, pakibalak dan lareng sablang magbiyahe magumpisa ngening Biyernes, October 27, bang magboto at manyulo. Kasi kanu ordinaryong okasyon mo, ing mitutukiya ing eleksyon ampo ing down, agpang kay General Manager ning Terminal ay Elmer Lopez. But ito kasing occasion ngayon, nagsabay yung election at saka yung undas. So napakahaba nung long weekend talaga. Starting tomorrow, 27, yan na, dagsaan na tayo niyan. So tulad ngayon nabanggit mo kanina, yung problema sa baka kukulangin ang bus dahil nga sa Manila pa lang fully booked na. Sino pa ang dadaan dito? Anti among transshipment point ing Mabalacat City Bus Terminal uling Kenila naman sasake reng Norte, reng pasaheros amanibat king National Capital Region. Dakal mo naman kanu commuters Kenny ang magbiyahe papunta naman kareng aliwang probinsya Kenny Central Luzon. Pauli na nini may kipag-coordinate no kanu Di Lopez kareng opisina na ning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB king Region 1 at 2 para manikuang special permit kareng karagdagang 70 bus ang magbiyahe ngening long weekend. Doon nga sa anticipation natin doon sa dagsaan, baka mamaya kukulangin tayo ng bus. Which is talagang kukulangin tayo ng bus pag dumidiretso na lang yung mga bus galing Manila dahil fully booked na sila at hindi na sila dadaan dito. Kailangan natin ng mga buses na magmula sa probinsya na dito naman ang ending, dito naman magsisimula at saka doon din sa destination nila. I-expect natin na yan sa 150,000 to 200,000 yung daily na dadaan eh. Yun ang expectation natin. Naka-maximum kasi tayo kaya kahit sabihin natin na hindi talaga umabot sa ganun at least prepared tayo. Agbanggang Atty. Teresa magtoto ning LTFRB Region 3 suya king command na ning Central Office ing pamag-grant kareng special permit dareng provincial bus. Minuna ng sinabi ning LTFRB na miras neking maygit 700 ding meg-apply para king special permit ngening eleksyon at undas. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Karen po magbiyahe, planuan niya pong masalesing kaya kayong pamanuli. Lalo na po nung mag-commute kayo, malapit na mo po yung aldo na ning daon and aldo na po ning eleksyon So sipit day po yung October 31. So palagi ako po kaya raklan kaya kayo dapat mag-leave na kayo bangad ng na kayo pa mo magbalik obra lalo na rin lulos-lus kasi November 1 o daon na October 30 election naman. So metong nga doon pilatan
mag-live na ko siguro. Suggestion niya mo, tane, kayo yutos kayo. Makasadyayang marapat kayong tutuking bulan, ingpeka mo munang Influencers and Content Creators Summit PH kay Clark Pampanga. Nasa na kanunini, apasik ng aning kolaborasyon na rin content creators at karelang brand partners. Aining report. Bloggers, vloggers, content creators, influencers. Apin nila rin maralastang akakit kaya katamang social media feed alos aldo. Albentala rin aliwa karela bata mong saya at malibang. O kaya naman, banga baloing inapipanganan o pasyalan kinilabod kapampangan. At ngening daratang November 11, may yabe-yabe lakanurang sablang influencers at content creators kempeka por merong Influencers and Content Creators Summit PH ang marapat ken Clark, Pampanga. So ICC Summit PH po is an event that will gather mga influencers at saka content creators po. Mainly Pampanga, but we also encapsulated na po yung Central Luzon. So it's going to be a day of collaboration, a day of meet and greet for ICCs. And at the same time, we are bridging po yung mga brands. Agbanking director na ng ICC Summit PH 2023 ay Louis Season, bistama niliwaliwala content, magila ka ng United Lakwasnat at inlang pare-pareha sa NASA. Merong vloggers, may mga social media influencers, may mga article blogs, content creators, podcasters, mga ganyan. No? So siguro at the end of the day, ang common denominator namin is we are creators of the new medium that we consume. And at the same time, itong mga darating na to, they have the power to influence or to yun nga, they can influence or spark a call to action, ganyan. Antiyarin ka nung eskwela ininungno ka rin mabiyasa la rin mumusbong nga content creators tungkol ka rin ethics at aliwa pang makasaop karela king karelang craft. Manikwala mo rin ka nung kebalwan lakwas na't akayabe dala ring aliwang veteranong influencers at content creators. It's a catalyst nga to gather these people. Also, although ang ICC po, in the near future, we are aiming for different activities then and events that will empower these ICCs. But yung personal connection na nagsabi sa'yo na sikat na or established na and nagbigay sa'yo ng tips and advices, that's more powerful, I think. Yes, so I myself, sa Wern Pampanga, nakaka-collaborate ko po yung mga influencers at saka content creators. So I meet yung mga starting, and at the same time, those who are really more famous than Wern Pampanga. So I feel kung ano yung makapag-advise, and at the same time, I feel na makita yung mga influencers na to na, oh, ito, sikat to, pero nakikisama sa amin. So I get to have a personal feel on how it would be kung magagather namin yung mga ganito. Samantala, pasalamatan na nomang season ding hanggang sinuporta at susuporta pa king karelang NASA. Yes, so sa lahat po ng mga businesses, brands na sumuporta po sa amin at susuporta pa, maraming salamat po because we believe that not just us, hindi lang po kaming nakakita ng vision, but you also saw the vision and the potential through this group of people. Kukumbirandala naman ding hanggang ICCs na interesadong makyabe king karelang summit. Asahan mo naman kanuna ni mayaring karelang pa magpursigi, bang lakwas pasik na nga ning karelang industriya. May mga surprises po kami. Ayan, so it has two parts. So yung opening po natin, it's gonna be at SM City Clark venue. And then the what do you call this? Yung event proper will be at SMX. ICC Summit is going to be an annual event, pero meron po kaming mga sub-events po, like every 4 months, may mga future plans po, may ICC Academy in which we really teach yung technology, yung craft, yung creativity, not just for ICCs, even yung mga curious. Kaya Liana Kanilaw, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga,
ating pusong makabalen. King pamakitago na ini, pakilala tayo po yung Digital TV Viewer of the Day. Apin po na rin makyabe king kakatamong Digital Test Broadcast. King kakatamo po nga Digital Viewer of the Day, Miss Adeline Grace Simbulan Nemi from Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Ginamit la pong TV Plus, king karelang pamag-kyabe king kakatamong Digital Test Broadcast. Kaya siguro may kapag message ngeni yung nanong ulam da, riyadi rin Grace Simbulan ngemi, uling may kiyabela, king kakatamong Digital Viewer of the Diana. Hello po, watching from Bulaon, San Fernando, Pampanga, gamit ang aming TV Plus. Sobrang linaw po ng reception. Nung bisa kayo naman pong miyabe Kenny, mag-selfie na kayo po, kaya bigyan kayong TV, kabang malbeking CLTV 36. Send nyo lang po rin pictures yung king official Facebook page ng CLTV 36, CLTV 36 official. Oran po rin balita king kakatamong balen ako humama ko king pamanalbek na pata. Uling pisabyan tayo ang idakid ang programa rin kakatamong abing magpakadgelingan king pamagkantang original Kapampangan music. Magbalik ka po yung nanupata. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman.
Magbalik po yung kayong programang Nanupata. Basan tano po rin padala yung shoutouts yung kaya tamong Facebook Live. Malbiya pong kasalungsungan Jasmine Kunanan. May nga na ka, Jasmine Kunanan, ang kakanan mo. Sana paglilem mo kung asan, kengkaya kang bakal. Sabi na pong Richard C. Pableo Bolar, hi! Hello mo naman po sa Richard, may nga na ko po. Kay Bat E. Carolina Giao Castro, sabi na, happy birthday po king grandson ko, Michaeli Van Castro. Happy birthday, Michaeli Van Castro. Sana, ganang buri mong regalo, malem mo, dinandakang iPhone 15 Pro Max. Ngayon birthday na, ibiyedangan kaya ka. Again, happy birthday, Michaeli Van Castro. O ini, Sir Jainer Manalang, makatutok ka pala kaya katamo. Sabi na, Sir Jody, pa-shoutout ya ulit, inganako, Isara Olivia. Masaya yan na po si Biyanan niya kanong Malaguya. Siyempre, Malago naman talaga Sara Olivia, uling. Kayang daddy ang pong mami. Sintingan lang, pong malaki lagwal na talaga. Makatutok ka naman po kaya katamong yan Andrew Montalban. Balo ko po at makatutok yan yan kaya katamoy Andrew Montalban. Pauli na po ning bisita tamo. Nino po waring bisita tamong yan akatalamitam tamo. Kabalen, tutupong miyayaliw ang kanta na yung mauusap pong yan Atindetang Filipino songs o ausad ng OPM. Sisikat na naman ding foreign songs. Kalupa na rin Korean pop o K-pop groups and idols. Kalupa na pong ning BTS na talaga naman pong susubaybayan na pong Franz Grayshell. Follow yung ating tanamang version na niyan. Siyempre, Ella Paitauli, Renke Katamong Kabalen, apin yan ing original Kapampangan music. Metong iyan kareng programang Antabayanan Tamo, King Sinukwan Festival 2023. Bang pisabyan ni Tia, kaya tayo po yung focal person ng Musikang Kapampangan o Original Kapampangan Music. Metong nga naman kareng Outstanding Fernandino Awardee for Media, anya pong milabas Abanwa. At metong nga naman pong member, director na po ng Central Luzon Media Association. Kaya tayo po yan ni Sir Benny Ginto. Sir Benny. Ay, maya pa hugto, kay katamuan, lalong-lalo na kareng viewers tamo, kay ni King CLTV 36. Tito Benny, balagad kayo mo pong lunto, ipalagi, kay ni Ken CLTV. Pero kay kitang metong channel, Aldo yata, lulwal kayo ka rin. Dininanda ko pa kami katagon ngeni, karembure yung i-shout out, i-greet. Sabihan da, kalagad mong numal CLTV, mo ko pa shout out. Go ahead po kareng shout outs nyo, Sir Benny. Primero dili, i-shoutout ko, Miss Patricia Mamangon. Siguro kilala bitan Sino kaya ita? Beto nga kareng kaya kaming talapamalita. Magaling ang talapamalita, King GNN TV 44. Siyempre, kaya kaming kayabe mo rin Mr. Glenn Di Sembrano, yung senior cameraman ni Huling Yan Dili. Ating kaya katamong editor, siyempre, Manal Bea pala, Andrew Montalban. At karita ka damo rin sinaut anak. Bota magisan niya. Bota magisan ng oras tayo. Tanayapi sabihan ng Sinukwan Festival. Wapi naman pala. O mirasa na mo rin ken, pero buri ko pa nga balo, Sir Benny. Balo ko po, very much involved kayo, very much active kayo, kempong industriya na po ng musika, keti Kapampangan. I believe, bala mo, may atong kayo karay, may pag-umpisa mo naman king original Kapampangan music. Nano yan po waring original Kapampangan music? Well, yung original Kapampangan music, kanita, sabi mo, Pim, liwang lugar, atin lang kanya-kanya. Yan yung Kapampangan, atin lang sarili. Happy nitang original Kapampangan music, yung metong mga composer Kapampangan, malyari ang gawang metong musika, at dinaning Amano, King Kapampangan. Magkanta Kapampangan niya rin.
Kasanting na pala kanita. Pero halimbawa mo, Sir Benny, Kapampangan ko metong kong artist, metong kong composer, pero itang agawa kong kanta, English siya. Makanano ya kanita, consider me pa rin ng Kapampangan original. Consider the paboring original Kapampangan music ita. Uling ing ginawa at sinulat, metong yung Kapampangan. Emo English, agyan Tagalog yan. Tubiyasa yung Ilocano. Naman. Diaryo. Basahin yung Basta Kapampangan yan, tal, yung ginawa. Yan, very good. Pero tito, balo ko mika Renaissance King Kapampangan music karang anyang mga labasan na bandwa. Natapoy yung kanita balo ko miyayari wala ring linto grupo kanita na talaga namang linwal na rin karelang compositions kaya tiking kay katamong probinsya. Kanita ating kaming metong nga grupo, yapin itang okay musika. Tinipon mi lang deng ganang biyasang sumulat kanta. Ginawa kaming album, Puros Kapampangan. May kadwa kaming album kanita. Metong love songs king Kapampangan at saka metong album Pamasko. Oren. Inyang damdaman doren na malyari palang gawang mga santing Kapampangan songs. Dakal no ring may makyami. Dakal no ring may mag-alsut ang magaling palang sumulat Kapampangan songs. Po, Sir Benny, meging susiya naman dening grupong Reni retang lulusot artist tamo na kembili na ning kaya katamong Kapampangan music king salukuyan. Lalo-lalo na, uli na nining Sinukwan Festival. Kailangan gamitan tayo kaya katamong amano. Lalo laman yan ding programa puros lang king Kapampangan. Yan. At nakalaming ganyo kareng kay katamong kabalen na makyabe kaniti. Aliwa mo ing musika, dakal la ring may biyasang mamulosa. Uling ganita, akakita mo, bikidan lamo. Yan pati rin kayo nakan, at makyabe ka rin. Interesado na naman. Tito Benny, nanulawari de tampulokos ang aman wan dem viewers tamo. Pulosa pala yung ahos kanita, pero nanulapuwari deta. Itang pulosa kasi, bala mo, kantaya naman yan Oneng aliwayang version ng Mamuesya. Bala mo Mamuesya pero atin niyang tono. At nung nano'y tangakakit iyang kakantara. Anya, deng Kapampangan na magaling na talaga. Biro mo, lalawenda ka mo makanyan, makagawa la rima. Di lang deng tono. Matsuelo na kakanita kabang Alben mo Kasi actual, Actual. Ikit da ka mo postura, ikit da ka mo rugo susulat, agawan da ang kanta. Pero speaking of Sinukwan Festival, Tito Benny, kumusta po yung pamagsadya king Sinukwan Festival ngayon banong ito? Ngayon panahon na yun, lalo na yun, may tutok ka ako na yun, okay musika or OKM. May birata mong kaya nakan. Uling yung team tamo ngayon kaya nakan mani muna king kultura magmasabala. Baka niyan yung may birata mo anak, kaya nakan, mikiedad at makiedad. Detang mikiedad, detang siguro mga 40, makanya detang makiedad, detang mga 50 patas. Uling din, ilang dapat sumawag kay katamu para magambulya ining kay katamu salita amanong siswan, amanwanda. Uling nung tayo gamitan yan, nako, pota datangin panahon, puro tala managalog, may wala na yung Kapampangan. Okay. Nanula po wari in your kay po kayong Beluan, detang miyaliwa pong activities na asahan tamo kayong Sinukwan Festival. Gini pong banwang iti. Then yung aliwa activities niya atin lang, itang purmero da atin lang street dancing. Miyaliwa na rin atin lang quiz bee. Balo mo ba, yung quiz bee pala kay Kapampangan, patenakan. Okay. Patenakan. O yan. At magluto.
Timpang magluto. Pamaglutong Kapampangan nung makananulang may kilala ng mga nyaman na sangkap ng pamangan Kapampangan. Kukumbirado ko ka rin na Tito Benny. Sigurado ka sigurado. Pota mag-judge ka pa. Tito Benny, pero balo ko. Detang usual at chula naman din, Ken, eh. Detang usual na prinsesita, lakanat na kambini ng Sinukwan. Pero marakal kayo event ngayon for this year. Nano kaya ang sangkan? Uling mas malwalas na ala ng state of emergency. Kaya pa, ngayon pa magbalik tamong Sinukwan ngayon in 2023 o tayo pa ito doon pa si Bayo? Wow. At saka ngayon Banong IT, pag-umpisan December 2 hanggang December 8, mo maka-focus kay metong venue. Ayan. Kinalat-tala rin, bangkanita rin, tangaliwang Kapampangan. Abisang tumagol. Abisang tumagol, pero kasi nung metong yung venue mo, kay medyo problema yung sakit. Ngayon atin tabo kay Clark. Actually, OKM, Clark magawa, kita metong mall ka rin. Robinsons, kay atin mo rin kay Walter Mart at kay Capital Town. Tsaka po kasing metong yung venue, minsan din nga, di ba? Walang pareho na mo. Siyempre, din Kapampangan, talayinip ta rin po, manton Bayo. So, masanting na rin na may kareng miyayaliwang activities ng Sinukwan Festival, kareng miyayaliwang lugar kaya Tilabuad, Kapampangan. Kaya po pa magbalik na rin kaya katang programa. Pisabihan mo na po itang makaparikil kay musika Kapampangan, kayabe po kay Sinukwan Festival. Pamunto ka na pong Sir Benny. Kaya eko mama ko, magbalik ka po yung kaya kayong programang Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Tilapia at buro king Candaba. Pampanga, Pampanga. Mega tanggap yan galaling CLTV 36 bilang Tourism Advocate Television Network. King milabas sa pamagmasusi ni City of San Fernando, Pampanga Tourism Star Awards. Binyede iti pauli na ning pamagsikap na ning istasyon na idake na kareng memalen ing yaliwang tradisyon, kultura, among mga santing nga pasyalan ning syudad San Fernando. It's a great honor to be a part of nation building, of city building, and asahan nyo po kung daratang panahon. Kayabe, yung kamurin po, ikaming partner organizations, ang pamiyayaliwa pong agencies, Kenny, bangkanita king paminono na pa ning syudad San Fernando. Panay nga kayabe ang CLTV 36 king pamanyulong ning turismo at progreso ning syudad San Fernando at mabilog alabuad Kapampangan. Dakal pong Pampanga, 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 at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Magbalik yan po yung kaya kayong programang Nanupata. Ito po nga manwa na pong Sir Benny nandin. Ito po nga manwa ng kilala kong Patricia Mamangon. Intutunan po niyan, maglolo kaya po ito. Kaya po karang punta na panelbeta. Po masak kayo na kung nino po ito, maglolo kaya po ito. Maluwa na ako pong paglolon. Diyan pong kaya katampi pa shoutout. O ito pa salamat sa Sir Jainer. Ne? Sabi na, salamat po, more blessings. Sana Sir Jainer yung mamuntukan ketang Run Researchers Run. Ang ganyan mo pong November 17.
ing registration ka rin kakaibahin ni Tito Benny kasi atin lang nga run pero atin yung station na pwede kang kumonsulta kayang research. Makantaya, pwede kang mag-thesis defense ketang pamagrana ita. Sabi na pong Adeline Grace Simbulan Nemi, pa-shoutout ko niya po Lulu Kalma. See you soon ba? No ka rin ko umikit Lulu Kalma, Adeline Gray, Sabi na naman pong Ditas Dison Simbulan, paki-great, ingka na akong bunso ay Mario Simbulan Jr. Happy birthday, balo ko, busy ka, uling ating kang conference king Manila. Pero itong ating sobrang barbecue o nanuman king panside ning nangan, dala mo king bale. Ana po ning kikatamong loyal viewer ay Don Nilimin. Santing mo ko, oy, kalag. Ay, nino po, ako po, oy, Sir Benny, ingaman nyo. Mababa na ka rin, bossy, sana pong Sir Don Nilimin. Maya pa oras po, Sir Donny. Inawa na ako atang at sing malagon yung metong aldon, Papagbakasyonanan niya naman yung boses ko. Taglos tayo po ngayon yung pamitalamitam kang Sir Benny. Sir Benny, marakal na po ring events keng sinukuan, pero metong niya po ing miyatang kaya kayo, miyasahin kaya kayo. Nanuya po ita, Sir Benny. Pinining okay, musikang Kapampangan, yan yung OKM or musikang Kapampangan. Yang may tutok ako yan. Siguro 4 years na. 4 years? Oo. Bayo, may patlo dyan mo, uli na ng pandemya. Ngayon ipin, lalo tayong samasan, lalo tayong pasantingan, uling dening kay katamong aliwang in-invite. Talents la Holy Angel, kitang Apple the App Recording Studio. So, already nga kailangan tamong pasiklangan din karelang pamagsalitang Kapampangan. Okay. Sir Benny, nano po ing marapat kening musikang Kapampangan? Nano niyo po warin ni concert siya, ating presentations, nano ya po ing mapalyari keni pong musikang Kapampangan na ini? Ini musikang Kapampangan na metong yung performance ini Alia Contest. Tinipon tala ring miyayaliwang Kapampangan singers, ding songwriters, ding mamwesya, ding magsapatya. At keng metong performance ayan, abi-abi la ka rin. Pakit daing karelang talento, keng pamagkanta, keng pamamwesya, at keng pamagsapatya. Siguro, dimdam mo na yung sapatya. Itapin po sana yung tutok yung kutang kaya kayo, Sir Benny. Ang ganda yung viewers tamo siguro kasi balod ang sapatya. Aliwa po itang gagamitan nyo po itang mamipi. Batsaya po ita. Batsa. Sapatsaya po yung amanwa ng Sir Benny. Nanuya po yung sapatya. Nandin pulosa yung dimdam tamo. Ngeni sapatya. Nanuya po ita. Ing sapatya naman, bala mo, yapin itang krisotan. Kakantare yan. Adwa lang magkanta, may pag-answer lang. Makibat la. May pakibat la. Bala mo ating iso kanyan, Ken. Atin lang metong pisabihan na topic. Kay ba't yapin pakibatan daw, balang metong magkantayang metong, takay pakibatan yan yung metong. Talagang palagay ko, party na nining kultura tamo yan, king malota panahon. Talagang itam ko, gambulan tayo, bakantang mawala ni Sir Benny. Bakalita, dening kayo nakanareni, ating palang makanya, nabaluda, na ela mo kabud magkanta, ela mo kabud manalbe, makabalula pa. Ating palang makanya, nasapat siya. Pero may papakibat lang. Pilan na po rin performers, makakumbira kanini, ala na po kung pwedeng makyabe. Pota, ating pabisa makyabe, Tito Benny, kay mismong kay, Sir Benny, kay mismong event. Nung bisala talaga, makipag-coordinate la, pota, accommodate tala pa. Kasi dening kinumbirata mo, more or less, mga 15 na le. Wow, marakal na nareta. 15 performers. Okay, no ka rin niya po marapatin. Yan po pang
gana-gana po, pwedeng manalbek yan. O kaya, po tagal lang natin yung bayad din kaya kayong musika Kapampangan na performances ayan. Gana-gana po, malyari lang manalben Kapampangan ka man, ano man yung balo mong salita, welcome kayong manalbe. Gampanan niya po ini ketaking Cityfront Mall, King Clark, ketaking event center da. Okay. Kay ba't na ning musikang Kapampangan na yan, tutukin naman ing Lakambini. O, karin mo naman. Pre-pageant. Karinya naman. Kanya, manalbe na kang musikang Kapampangan, manakit ka pa mga lagu at mga santing Kapampangan. So, balang pala, 2-in-1 niya. Yes, Ingkarelang puntalan. Alayang bayad, Tito Benny. Bayad dyan, libre yan yan. So, kailangan ilan ng munta ka rin. Pota, sa isipan nyo, masakit pang magkaya ka rin. Itapong Cityfront Mall, karapane po mo naman itang Maragula Mall. Kita pong Banda King Clark, masagli mo pong munta ka rin. Tito, na ano mo ing pamiyaliwa, Sir Benny ng pamiyaliwa, naning musikang Kapampangan performances ngayon. Kasi balo ka rin may nga labas sa Banwa. Although alang in person na festival, mitaglusap mo naman inine, kumpara ka ritang pre-pandemic yung performances kay Music Kapampangan. Nano ing expectation nyo, nano ing piyaliwa kitang dati? Yung pamiyaliwa na mo itang bala mo tinyang istorya ng performance ini. Nakakabod magkanta, Nakakabod magkanta. At saka atin tamo talagang director, mag-direct no makanano ing konsepto na ning performance ini. Talagang masanting niya pala talaga yung musikang Kapampangan, and dapat po palampasan ning event ay ning Sinukwan Festival. Tito Benny, Sir Benny, agkat chopong pasibayo rin kikatamang talapanalbe na makiyagom la. Kitang kaya kayong piaglon kayong Sinukwan Festival, alimu kitang music ang Kapampangan, pero karatang miyaliwa pang events da, ang po nung atin lang kotang, nukaran lang po malyaring munta. Potat niya pong Facebook page yung kaya katamong Sinukwan Festival. Sige po, kareng kabalenta mo at bisang manakit pasibayong kantang makapanalbe at makiramdam kantang Kapampangan. Ang katanda kayo po na tumagon, mo kening musikang Kapampangan po, nune albenyo langan, dening kaya katamong palabas, kening Sinukwan Festival 2023, uling digdagan talapuren, dening kaya katamong pamagmasusi, kening kultura tamo. Uling po ing Sinukwan Festival, ingaman wandang mother of all festivals, king Pampanga, po. Mo metong ayaldo ini, nune, may gitsa pamparmingo. Biro mo, manibat December 2, at tinakang ayalben, Kapampangan, Kapampangan programa, na ala na ka mambayaran, libre nga nini, magdala kang meriendam. Ating photo contest, ibalik me kitang babo. Ibalik me. Yan, ting photo contest, siwala ning suli, patenakan no quiz B, food and crafts fairs, Bagay kaya kayan. gayak at piblas exhibit, Princesita ning Sinukwan Drum and Lyre Competition, itang aman mo na pong Sir Benny original Kapampangan music, kanya pong Cityfront Mall yan, kapala niya kasi December 4 ya po, 1 p.m. 1 p.m. Kaya rin na po, ita pong pre-pageant ning Lakan at Motsaning Sinukwan, karanya po naman po maganap. Tutuki po, mika dance workshop, hip-hop competition, Lakan at Lakambini, kurang-kurangan, intertown competition, apin yata itang ating pamangan ini, munta kuwata kanini. Lakan at Lakambini talapag-obra ng Sinukwan pong street dance and free interpretive dance competition. Tito Benny, Sir Benny, dakala-dakala salamat po king oras sa Benyeyo kaya kami. Dakala-dakala And salamat po sana taulining pa magbisita yo king Basta Kemi. kailangan mo ko, saan po? Iyan naman yung buri ko. Kaya po pa magbalik tamo,
makapagkanta ho kaya. Lawenta mo, ne? E ko mama ko magbalik kahapon kaya kayong programang Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo, Diyos Orugo, Eko Apamali. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Nandito na ang maghahatid ng kasiyahan. Moira de la Torre. Ay, mali. At papremyo sa inyong mga barangay. Kaya tara na't sumali sa mga palaro. At manalo sa pinakamasayang programa kung saan pinangangalagaan mo na ang kalikasan. Dear Mayor. Mag-e-enjoy ka pa. Humanda na sa pagsakay dahil dito, Kayabe Biyahe Ka. 9 ng umaga dito lamang sa CLTV 36. Mapapanood din ang Kayabe Biyahe anumang oras, kahit saan, sa inyong mga gadgets. Through CLTV 36 app o magpunta sa CLTV 36 Facebook page at CLTV 36 website. CLTV 36, atin to. Pampanga, Pampanga, at naga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Kabilis po yung oras at yuta ng kintauling dakin ng kikatawang programang Nanupata. Diyan pong kikatawang panauling pa shoutout. Sabi na pong Patty and Ellie. Shoutout po sir. Shoutout po kayo. Mimingat ko po. Renato Pito, kumusta ko po kabalen? Mayop naman po. Sir Renato, nuwarin ko man po. Mimingat ko po parati. Paninayan niya po siguro yung kikatamang question of the week. Ang po yung kaya kayong komento ne, basan tanong mo po rin padala yung comments. Nano mo yung pantunan mo kayong kandidato ay kaya kang iboto. Basan tanong mo rin comments yo. Sabi na pong Enrich Rivera, matako, mapanako. Ita pong matako buri sabihan, masikan mga ne.
Itong angkat tseka rin miyayaliwang okasyon, dapat itamong sakto-sakto mo yung kakanana. Gusto naman pong mapanako, balutan niya po itang mapanako. Tutuki po, metong nga pala. Ken na pong Lunes impong aldo na po ni ngalalan para ken barangay pong SK elections. Mag-participate tamo po. I-exercise siya po yung karapatan nyong makapamili. Kareng leaders tamo, kareng bawat barangay. Go out and vote. Vote wisely. Kung ano ang nasa puso nyo, boto nyo. Nung bisa kayong pamagbayo, pakapili yung masalese rin kaya kayong ibotong kandidato. Bisa akong magkanta ko, aliwana mo po ako, po taliwa po yung damdaman yung kanta, kembo si Saini. Sabayan tayo po, yung kanta ngayon ni, para kilikang manong siswan. Kayang manarana Potang dimdam mo mga astin ka Nino kaya ining lusing mga sungasog ang magkanta Pong masisintonado king karog na Mamipit ang bilang rosas Susulod yang maunga kupas Habene pa ingke ang barkada Makagani pagkabarong King dalita higit pa King -1 pong singalo Sa pagking banwa kareng batuin As nakarim laing angin King lawe mo may bukong mamurit Murit at king pangawan ko ngayon Sana'y aburyanan Ibugnos king lugod ning puso ko Kambenan ning arana Pauli mo Primla na pala boss si Sir Leo Calman Talagang talentado na rin talapag-obra na ning HAU Center for Kapampangan Studies. Kaya pong kikatam talapanalbe, magkantatang pong Kapampangan nepo, karakal pong Kapampangan songs, dimdamye po itang nandin. Malyari tao pong magkantang gamit ing amanong siswan. Bayo tao pong mayari, gambulan tayo pa mo po yung kikatamong amanong siswan, dagdagan tala ring amano, kaya kayong gagamitan. Yung kikatamong Kapampangan word of the day. Sampaga. Yan. Simpleng sampaga Potay pabalo. Imburi na pong sabihan ng sampaga. Pulaklak, Kintagalog, in English, flower. Sampaga po, flower Aliwaya po, aliwang buri sabihan ng sampaga. Nungya po yan. Miyaya aliwala po rin sampagang akaketsyo kingke katamong probinsya. So, flowers po o bulaklak, imburi na pong sabihan ng sampaga. Manalbeya naman po keng kaurasan na ini Mark Renz Intal from New Zealand. Karatang nadakal cows ka rin keng New Zealand. Mimingat ken Mark and God bless you more. Salamat keng pamanalbe mo keng katamong programa. Mayari na po yung metong oras sa pamintalang mitamtamong yaning aldo na po ng Biyernes, thank God is Friday. Nano pata, bayan nyo ko pong pasibayo, kayo pong kakatamong programa. Ako po ay Jody Dizon Mercado, in kaya kayong talaso yung ating pusong makabalayan.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.